Ovo je video koji pokazuje kako se aplicira GH senzor na telefon. Znači, GH senzor koji se sastoji od GH dela i HK dela. Znači, najprije se ukloni postojeće nalepnice koje su bile na senzoru, zatim se alkoholnom maramicom očisti mesto za GH senzor, HK i telefon. Na taj način se odmasti da bi se senzor aplicirao. Sačekati da se alkohol koji je nanet osuši, ne lepiti preko njega. Na senzor se stavlja obostrana nalepnica za GH senzor, koja se aplicira tako što se vodi računa da ipak senzora bude mogućnosti da radi. Na HK senzor obostrana nalepnica za HK senzor se stavi. Vodi se računa da senzorsko telo može da funkcioniše. Zatim se na leđa telefona skine zaštitna folija sa senzora i senzor se aplicira i zalepi na sredinu. Pritiskom jakom na sredinu cijelom svojom površinom obostrana nalepnica prihvati telefon. HK senzor se lepi i aplicira s gornje strane telefona. Uvek sa gornje strane, nikad s donje strane, uvek sa gornje strane telefona. U gornjem desnom uglu ili gde god se želi. Pritisne se jako da bi cijelom svojom površinom nalepnice nalepili. Senzor se vrati na svoje mesto.